Lizao je pete publici, pio vlastitu mokraću i javno se bičevao. Obukao je Goli otok, a s Romima pjevao ustaške pjesme. Ne, to nije ludost, to je umjetnost. Siniša Labrović. Od svih mogućih umjetnosti ti si zapravo odabrao konceptualnu umjetnost. Je li to ludost? Vjerovatno izabrati bilo koju vrstu umjetnosti je neka vrsta ludosti. Čovjeku godi prepoznavanje. Prepoznavanje u onom smislu da vi kroz neke naočale čini vam se da vidite jasniji svijet koji se oko vas događa. Ali zanimljivo je da tek u 35. godini si odlučio postati umjetnik. Moje jaje umjetnosti se izgleda dugo leglo. Evo, uvjetovano između ostaloga, znači i nekom vrstom manjka samopouzdanja, ali zato što sam mislio da je apsolutno nužno imati tu verifikaciju diplome, znači u ovom slučaju vjerovatno akademije, i evo, trebalo mi je dugo vremena da se usudim. Imao si različite performanse, oni su uvijek na neki način aktivistički performansi. Jesi li ti onda aktivist ili si ti ipak umjetnik? Ja bi sebe nazvao možda umjetnikom koji se trudi biti osviješten o onom što se događa oko njega, o svom vremenu i o društvu u kojemu živi. Kad su krenuli prvi reality showovi, onda si napravio tor, doveo ovce i boravio s njima 12 dana. Nije se uopće radilo o ljudima, naročito onima koji sudjeluju u reality showu, više se radilo o toj formi i moći televizije. Znači televizije ili medija koji nam napokon pokazuju potpunu čistoću svoje moći. Znači oni mogu prikazati bilo što, a da to bilo što postane nešto što je važno, što mi priznajemo kao relevantno. I onda sam bio fasciniran naprosto tom formom koju ja nikako nisam mogao upratiti zbog čega je to ljudima tako divno. I onda sam htio vidjeti, znači, da li i ovce kao akteri reality showa, ukoliko su popraćene nekom medijskom pozornošću i ukoliko ljudi mogu, znači, to pratiti, u ovom slučaju, dakle, trebalo imati neku brzu vezu i slično na internetu, da li one mogu postati zvijezde. I evo, bome se dogodilo, između ostalog, da su bile zvijezde. One su mogle, dakle, završiti u klaonici, a nisu završile ni jedna, nego su bile spašene. Ljudi su, dakle, mogli biti glasovati, mogli su dobiti jedno od ovaca, dakle, u nagradnoj igri. Tako da, bilo je tu, dakle, govora i o odgovornosti za naše postupke u datim okolnostima. Znači, u nekom... A jesi li ti nekad osjetio zapravo taj zvijezdani status, osobito kad si u jednom času guslao sadržaje ženskog časopisa? Poklonjenom konju sudbine se ne smije gledati u zube, pa sam i ja tako bio sretan kad sam u 2-3 navrata, znači, bio pozvan ponovo, znači, za izvedbu još jedne skladbe, znači, na bis. Znači, radilo se o novoj vrsti heroja i njihovim ne baš tako slavnim dogodovštinama, ali koji svejedno zaslužuju pažnju. Pa ne znam, tamo je danski kraljević svom malom sinu napuhao onaj plastični bazenčić da se on malo rashladi jer su bile ljetne vrućine i slične stvari. Znači, i svejedno taj slavni ženski časopis nalazi vrijednim i očito mediji nalazi vrijednim, da brinu i da se suživljavaju s tim stvarima. To je zapravo bilo kao epski deseterac, kao Homer. Da, ja to jesam prepjevao. Znači, ja sam ih prepjevao doista u epske deseterce, 4+6, i pjevao, znači, uz pratnju gusala. Obukao si Goli otok u uniforme i zamatao partizanski spomenik. Pa to je neki odnos prema našoj slavnoj prošlosti. Naša prošlost je uvijek slavna, jel? I taj neka vrsta promjene, ono što nama izgleda, dakle, kao promjena, ali meni se čini, dakle, vrlo često da je to stvari samo jedna druga vrsta zavjese za nešto što, da bi ona pozadinska stvarnost vrlo često ostala nepromijenjena ili u stvari da bi se pogoršala. Što kažu tvoji prvi susjedi tvojoj majci? Jel oni misle da si ti potpuno lud? Naravno da ljudi i u pozitivnom i negativnom tonu znaju to komentirati i meni osobno, vjerovatno sa strane, valjda jedan dio misli da sam lud, ali to je legitimno, jel? Znači, legitimno je i ja uvijek potičem ljude da se izraze. A je li ti došlo da nekad odustaneš od umjetnosti? Za sad mi nije dano, ni sudbina, a ni ja očito nisam bio
ne znam, dovoljno uporan ili dovoljno lud da odustanem od ove ludosti u koju sam uronjen. Evo nas u prostoru kraj Meštrovićevog zdenca života na trgu Maršala Tita, a u vremenu 20 godina poslije akcije Toma Gotovca, trg Maršala Tita, volim te. Volim te, trg Maršala Tita, volim te.